Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии хабар аст бо пешниҳоди муҳимтарин рӯйдодҳои рӯз аз телевизиони Баҳористон. Дар студия Томириси Алишер. Нахуст сархати барнома. идомаи сафари кории сарвари давлат дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд. омодагии муассисаҳои таълимии ҳудуди пойтахт ба мавсими нави таҳсил. ғалабаи бузурги варзишгари ҷавони тоҷик дар чемпионати ҷаҳон. шарҳи хабарҳо. 12 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои асосии табобатии беморхонаи клиникавии шаҳрии рақами 1 шаҳри Хуҷандро баъди таъмиру азнавсозии куллӣ ва бинои маъмурияти беморхона, станция ёрии таъҷилии тиббӣ, чойхонаи миллӣ, меҳмонхона ва коргоҳи истеҳсоли оксигени тиббиро ифтитоҳ бахшиданд. 12 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои асосии табобатии беморхонаи клиникавии шаҳрии рақами 1 шаҳри Хуҷандро баъди таъмиру азнавсозии куллӣ ва бинои маъмурияти беморхона, стансияи ёрии таъҷилии тиббӣ, чойхонаи миллӣ, меҳмонхона ва коргоҳи истеҳсоли оксигени тиббиро ифтитоҳ бахшиданд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки бинои асосии табобатии беморхона баъди 50 соли истифодабарӣ бори нахуст пурра таъмир шуда, бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ муҷаҳҳаз ва ба меъёру талаботи соҳаи тандурустӣ мутобиқ гардидааст. ин иқдом дар доираи таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурӣ ба соҳаи тандурустӣ ба талаботи замони муосир мутобиқ гардонидани шароити муассисаҳои тиббӣ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Хуҷанд амалӣ шуда, бо харҷи 18 миллион сомонӣ дар давоми 1 сол ба анҷом расидааст. бинои асосии беморхона баъди 50 соли фаъолияташ аз таъмири куллӣ бароварда шуд. ин корҳо дар асоси лоиҳаи замонавӣ амалӣ карда шуд, ки бо иштироки меъморон, сохтмончиён, мутахассисони соҳаи тиб таҳия шудааст. ҳамаи ин корҳои сохтмон, ободонӣ, муҷаҳҳазгардонӣ бо мақсади ба талаботи замони муосир ва соҳаи тандурустӣ мутобиқ гардонидани муассиса анҷом дода шудааст. бинои асосии беморхонаи клиникавии рақами 1 шаҳри Хуҷанд аз 4 ошёна иборат буда, масоҳати беш аз 5600 метри мураббаъро дар бар мегирад ва 8 шӯъбаи беморхона, аз ҷумла шӯъбаи қабул ва шӯъбаи наҷот ва беҳискунии беморхона дорои 16 адад кати табобатӣ буда, бо таъмини дастгоҳу таҷҳизот аз қабили дастгоҳи нафаси сунъӣ, кардиомонитор ва дигар лавозимоти махсуси тиббӣ дар шӯъба барои расондани ёрии фаврӣ ба беморони вазнин шароиту имконоти муосир фароҳам оварда шудааст. яке аз талаботи асосии шӯъбаи наҷот ва беҳискунӣ таъмин бо оксигени тиббӣ буда, ба ҳар як ҳуҷра ва назди катҳои бистарӣ нуқтаҳои додани оксигени тиббӣ ташкил гардидааст. ба бинои табобатӣ аз сехи истеҳсоли оксигени тиббӣ шабакаи интиқоли ин маводи эҳтиёҷоти аввал васлу насб карда шудааст. таъкид бояд намуд, ки дар ҳамкории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд бо бахши хусусӣ дар назди муассиса бо харҷи 1 миллион сомонӣ сехи истеҳсоли оксигени тиббӣ сохта шудааст, ки талаботи шӯъбаҳои бинои асосии беморхонаро пурра бо оксигени тиббӣ қонеъ менамояд. дар беморхона усулҳои муосири ташхис, табобат, ҷарроҳиҳо бо истифода аз таҷрибаҳои тибби ҷаҳонӣ ҷорӣ карда мешаванд. бо ин мақсад дар шӯъбаи наҷот ва беҳискунӣ бори нахуст маркази машваратии тибби онлайнии фосилавӣ таъсис ёфтааст. ин марказ бо мақсади ташкили робитаи онлайнӣ бо клиникаҳои пойтахти мамлакат ва муассисаҳои тиббии пешрафтаи як қатор давлатҳои хориҷӣ оид ба баррасии ташхисҳо, ҳолати бемор, рафти табобат ва дигар масъалаҳои марбут ба табобату ташхис тариқи консилиум таъсис дода шудааст. дар ҳамин марказ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарият, сардорони раёсат ва сармутахассисони соҳавии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, роҳбарони маркази миллии тиббии шифобахш ва маҷмӯи тандурустии Истиқлол тариқи видеоконференсия суҳбат карданд. ин бисёр як роҳи ҳозиразамоне бо истифодабари дастгоҳи электронӣ бисёр муҳим аст. тамоми ҷомеаи муътамадӣ бо ҳамин роҳ ҳоло соҳаи махсусан соҳаи тандурустӣ давами ҳатто ҷарроҳҳои бисёр мушкил сахтро бо ҳамин роҳ байни давлатҳо ҳатто ҷарроҳӣ мекунанд. бо маслиҳати табибон бо тариқи онлайн маслиҳатҳо метавонанд, сипоришҳо метавонанд, ҷарроҳӣ бикунанд. барои муаффиқияти мардума бо пешасаба ва сабарронокии фаъолияти ин ё сохтора дар маҳал ё хизматрасонони давлатира сабту сифатша хубтар кардан бар мардум
ما متخصصات خوب داریم بعضا نمودهای جراحی که در خارج میکنن بعضا نمودهای تشخیص اینا در تمام شهر نایه و ولایت وکیلی که مردم محتاجی کشته بیرون نروند ویدیو کنفرانس یک چاره‌جویی کردن پیشگیری کردن کسری اینفکسیونی بعضا گوشه کناری جمهوری میشه فوری مصلحت دادن دیگر کردن نمیشه یا که حتی در پروسس جراحی اگر شخصی که آوردن یا که شخصی که اینسولت شده است اینفارکت شده است این مصلحت ها بسیار مفید است که طبیبی در جا بودگی چگونه مناسبت کنند چگونه طبابت کنند چگونه نمودهای دارواری استفاده برند حالتش حالت مریض اخبارات گرفتن و توصیه دادن مصلحت دادن این بسیار این وظیفه جانب متخصصان ورزیده. در آشیانه یکم بنا همچنین شعبه قبول با تأسیس 20 حجره تشخیص و معاینه بیماران تأسیس یافته با تامین بیش از 20 نمودی دستگاه و تجهیزات معاصر برای تشخیص، معاینه و تحلیل‌های آزمایشگاهی شرایط‌های معاصر فراهم آورده شده‌اند. از جمله دستگاه توموگرافی کامپیوتری، رنتگن رقمی، تجهیزات درون‌نگری، تشخیص اولتراسونوگی، ثبت برقی دل و امثال این امکان می‌دهد که تشخیص و معاینه‌ها در سطح بلند تشکیل و گذرانده شوند. غمخوری هایی که از جانب حکومت مملکت راه اندازی گردید این شروع از 1 ایول سال جاری معاش وظیفوی کارمندان مؤسسات بودجه‌ای از آن جمله کارمندان ساحه تندرستی به اندازه 20% بلند کرده شد و ما کارمندان ساحه تندرستی خیلی منتدار هستیم برای ما طبیبان برای عموما کارمندان ساحه تندرستی تمام شرایط‌های معاصر فراهم آورده شده است. همچنین در آشیانه یکم حجره‌های طبیب امراض درونی، دلشناس، امراض زنانه و حجره ختنه تأسیس داده شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان ضمن شناسایی تاکید نمودند که طبیبان با استفاده از این شرایط‌ها قبول بیماران و خدمت‌رسانی‌ها را در سطح بلند به راه مانند و به مسئله معامله با بیماران و پیوندان آنها دقت اولین درجه دهند. همچنین در شعبه آزمایشگاه‌های کلینیکوی، بیوخیمیایی، ایمونوفرمنتی با تامین دستگاه و تجهیزات نوترین تأسیس داده شدند. در درآمدگاه شعبه قبول دالان قبول ماشین‌های یاری تجلی طبی جوابگو به طلبات و استانداردها بنیاد گردیده است که در برابر قبول 2 ماشین یاری تجلی در یک وقت برای فوراً انتقال دادن بیمار به شعبه امکانیت می‌دهد. در شعبه قبول نوبت و تنظیم مراجعت بیماران با استفاده تجهیزات رقمی اینواسیونی جاری کرده شده است که این قبول تجلی و صفت بلند خدمت‌رسانی را تامین می‌نماید. شرایط شعبه قبول بیمارخانه نسبت به پیشتر پورا دیگرگونی شد یعنی زمانوی شد. ما می‌توانیم بیماران را با طور فوری قبول و تشخیص معاینه با تیزی گذرانیم. برای این در شعبه همه دستگاه‌های تجهیزات‌های نوترین تامین کرده شده است و 20 حجره قبول بیماران تشکیل گردیده است. ما این شرایط‌ها از پیشوای ملت منت داریم و برای بلند برداشتن خدمت‌رسانی طبی کوشش می‌نماییم. در دایره نقشه‌های ساختمان و از نوسازی در حدود بیمارخانه کلینیکوی شهری رقم 1 شهر خوجند استانسیه یاری تجلی طبی تأسیس یافته در حدود مؤسسه بنای 2 آشیانه لایحه‌ای نو ساخته شده است. در آشیانه یکم این بنا مرکز تنظیمگری، حجره‌های کاری و استراحتی، طبیبان و کارمندان و رانندگان با همه شرایط‌ها تشکیل گردیده است. همچنین در شفت بنا ماشینسرای استانسیه یاری تجلی طبی ساخته شده است. توفیق‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان 4 عدد ماشین مخصوصی طبی مجهز با مجموعه دستگاه و تجهیزات معاصر یاری تجلی تقدیم گردید. برای به سطح بین المللی برابر نمودن خدمت یاری تجلی طبی در استانسیه مرکز تنظیمگری پیوست به سیستم اداره‌کنی رقمی قبول و ثبت و تشکیل یاری تجلی و مرکز تماس الکترونی تأسیس داده شده است. این اصول پیشرفته امکان می‌دهد که مراجعت و درخواست به یاری تجلی مطابق معیارهای قبول شده ثبت و تنظیم و فرستاندن ماشین یاری تجلی به راه مانده شود. این امکانیت به آن می‌دهد که ما قبول دعوت‌ها را تستر قبول کرده هرچی تستر автомашinaهای یاری تجلی طبی را روانه گردانیم. پیشتر ما این خیلی شرایط‌ها نداشتیم. حاضر همه این تجهیزات‌های نوع زمانوی را تأمین گردانیده شد. به ما این امکانیت می‌دهد صفت یاری تجلی طبی بلند برداشته شود و دعوت‌ها را ما تستر قبول کرده روانه گردانیم.
بیمارخانه کلینیکوی شهری رقم 1 شهر خوجند یکی از مؤسسه‌های طبی اساسی در ولایت سوخت بوده در برابر ساکنان شهر خوجند و ساکنان شهر و ناحیه‌های دیگری ولایت خدمت طبی می‌رساند. موافق به طلبات و ضرورت در حدود مؤسسه آشخانه، چایخانه ملی و مهمانخانه برای عیادت کنندگان، خویشاوندان و پیوندان بیماران بنیاد شده است و آنها می‌توانند از این خدمت رسانی‌ها استفاده برند. در دایره تطبیق لایحه ساختمان و ازنوسازی با اجرای کارهای مفرش‌کنی، چراغان‌کنی، سفالک‌پوش نمودن راهرو و گلگشت‌ها، ساختمان فواره‌ها، ایوان‌های استراحتی، میدانچه بازی کودکان، انجام تدبیرهای سبزکاری و شناندن نیازهای آرایشی، صحن و حدود بیمارخانه آباد و زیبا گردیده برای استراحت و فراغت طبیبان و کارمندان و بیماران شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده است. با ازنوسازی و مجهزگردانی بنای اساسی بیمارخانه کلینیکوی شهری رقم 1 شهر خوجند شرایط معاصر و مطابق با استانداردهای تشخیص و طبابت فراهم آورده شده است. در آشیانه‌های دوم، سوم و چهارم بیمارخانه شعبه‌ها با کت‌های معالجوی، نقطه‌های سانیتری گیگینی، آشخانه، لیفت و دیگر خدمت‌رسانی‌های ضروری برای فعالیت طبیبان و استفاده بیماران مهیا کرده شده است. در بیمارخانه طبیبان صاحب تجربه و متخصصان جوان فعالیت دارند که در تشخیص، طبابت و جراحی‌ها اعتراف گردیدند. شرایط‌های زمانوی فراهم آورده شده، دستگاه و تجهیزات زمان معاصر برای باز هم بلند برداشتن صفت خدمت رسانی طبی، جاری نمودن اصول‌های نو و معاصر تشخیص و طبابت و جراحی‌ها امکانیتی وسیع می باشند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در صحبت با طبیبان تاکید داشتند که برای هر یک دولت سالمی اهل جامعه نشان دهنده اولین درجه محسوب می‌یابد. از این رو در سیاست دولتی و برنامه و استراتژی‌ها فراهم آوردن شرایط‌های ضروری به ساحه تندرستی و تامین سالمی ملت در مقام اول می‌ایستد. طبیبان و کارمندان ساحه تندرستی باید با استفاده از این شرایط‌های فراهم آورده شده صادقانه برای بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی‌های طبی کار و فعالیت نمایند. 12 август дар дораи сафари кории худ ба вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 18 ба номи Шукуфаи Истиқлолро мавриди истифода қарор доданд. 12 август дар доираи сафари кории худ ба вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 18 ба номи Шукуфаи Истиқлолро мавриди истифодабарӣ қарор доданд. марҳабо эй бобоҷон, бобоҷони меҳрубон, аз ташрифатон шодам бо аҳли Тоҷикистон.
بنای نوی مؤسسه با فرمایش اداره ساختمان اساسی شهر خوجند از جانب ساختمانچانی جمعیت دارای مسئولیتش محدود تفریق با طرح زمانوی و صفت بلند بنیاد گردید. کارهای ساختمانی از ماه دکبر سال 2021 آغاز گردیده در 8 ماه به انجام رسید. برای ساختمان بنا محصولات خوش صفت وطنی استفاده شده است. مؤسسه تعلیمی تا مکتبی شکوفه استقلال از تخانه و 3 آشیانه عبارت بوده برای تعلیم 250 نفر کودک پیش بینی شده است. در این مؤسسه تعلیمی زمانوی 13 نفر مربی در 10 گروه به تعلیم و تربیت دوسرویکان مشغولند. سلام بچه‌ها، سلام. سلام بابا جانی عزیز. مبارک شما بخشه. با غیر از سیمخانه‌های تربیوی در مؤسسه آشخانه، تالارهای ورزشی و موسیقی، حجره طبی و دیگر حجره‌های یاری رسان موجود می‌باشند. در صحن مؤسسه حوض شناوری با فواره، ایوانچه‌های فراغتی و مشغولیتی و میدانچه‌های بازی کودکان بنیاد شده است. دیوارهای صحن مؤسسه با رسم‌های قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک آرا داده شده‌اند. چراغ‌های زمانوی و گل‌های رنگارنگ با این بنای زمانوی حسنی تازه می‌بخشند. ضمن بازدید از مؤسسه تحصیلات تا مکتبی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بر رهبریت و مربیان آن دستور دادند که تعلیم و تربیت را در سطح بلند به راه مانده در تربیت نسل نورست در روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی سهم ارزنده گذارند تا در آینده شاگردان آنها برای پیشرفت تاجیکستان عزیز خدمت نمایند. سرودی تازه ملت کلیدی گنج این ثروت زیستکلام می باشد. بنیاد راغون فتح نوین شد، شمس منور رای زمین شد. سالی رشدی صناعت، سالی ثمری مهنت، آرزو دارم بابا جان شوم دوزنده کلام، لباس دوزم به دستان به همه خورد و کلام. هدف چهارم ملت از رشد صناعت، کارخانه‌های کلام و مردم خدمت رسان. خوراک‌های سرخیزا در همه گوشه‌ها مشهور گردید در جهان، ملتی ما تاجیکان. با شما ای بابا جان شادی ما فزاید، از موخانی به شما پی هم قطار آید. شکرانه
در مؤسسه تحصیلات تا مکتبی مذکور تعلیم و تربیت با زبانهای تاجیکی و روسی به راه مانده شده. همچنین برای هوسمندسازی کودکان محفل‌های گوناگون راه اندازی کرده می‌شوند. محض نتیجه زحمت و تلاش و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به ساحه معارف است که سال سال در مقیاس کشور از جمله در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت شماره مؤسسه‌های تعلیمی افزوده، سطح و صفت تعلیم و تربیت بالا رفته ایستاده است. مسئولین مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی شهر خوجند جهت تطبیق با ثمر برنامه دولتی رشد تحصیلات تا مکتبی برای سالهای 2020-2025 تدبیرهای سودمند می‌اندیشند. این زمان در شهر خوجند 47 مؤسسه تعلیمی تا مکتبی موجود بوده. فراگیری کودکان 52% را تشکیل می‌دهد. در مجموع در ولایت سوخت حالا 43242 نفر کودک در 283 مؤسسه تعلیمی تا مکتبی به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. بنیاد این مؤسسه تحصیلات تا مکتبی زمانوی امکانیت فراهم می‌آورد که باز هزارها نفر دوسترویکان دوران صاحب استقلالی کشور ایام کودکیشان را خاطرمان سپری نمایند. بنیاد از نوسازی کودکستان رقم 18 امکانیت فراهم آورد که باز صدها نفر دوسترویکان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند. ما کوشش می نماییم که در این کودکستان تعلیم و تربیت را در سطح بلند به راه مانده کودکانی را به وای رسانیم که آینده برای وطن و ملت خدمت شایسته نمایند. دوازدهم август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маҳаллаи 8 шаҳри хуҷанд бинои нӯҳошонаи истиқоматиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 12 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маҳаллаи 8 шаҳри хуҷанд бинои нӯҳошонаи истиқоматиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. қобили зикр аст ки дар асоси дастуру супуриши президенти мамлакат бо мақсади дастгирии мутахассисони соҳаҳои гуногун бинои бисёрошонаи истиқоматӣ бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд бунёд гардааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба кормандони соҳаҳои маорифу тандурустӣ ва дигар соҳаҳои иҷтимоӣ калиди манзилҳои нави истиқоматиро тақдим намуданд. маҳз бо ғамхориҳои пешвои муаззами миллат 45 нафар дар ин бинои хуштару зебо соҳиби хонаҳои истиқоматӣ гардиданд ва аз ин ташаббуси инсондӯстона ба ҳукумати мамлакат миннатдорӣ баён намуданд. имрӯз дар қатори як зумра кормандони соҳаҳои гуногун пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба оилаи ман низ хонаи истиқоматӣ тақдим намуданд. аз ин таваҷҷӯҳ ва ғамхории падаронаи пешвои муаззами миллат сарфарозу шукргузорам. ҷавобан
با این همه غمخواری های پدرانه پیشوای معظم ملت تمام هستیم را با آموزش علم و دانش بخشیده به وطن و ملت صادقانه خدمت میکنم. در اساس دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اقدام رهبریت ولایت سوخت برای متخصصان جوان بنای استقامتی خدمتی بنیاد گردید. من یکی از متخصصان جوان هستم که با دستگیری سرور دولت امروز صاحب خانه استقامتی خدمتی گردیدم و برای دستگیری‌های روزافزون به پیشوای معظم ملت اظهار سپاس جوانان را می‌رسانم. در بینای نوشانه استقامتی 10 منزل یک حجرگی، 18 عدد 2 حجرگی و 17 منزل 3 حجرگی جای داده شده. بینای استقامتی با مرکز گرمدهی خودی تامین میباشد. فرمایشگر انشاءات اداره ساختمان اساسی ولایت سوخت بوده. کارهای ساختمانی را شرکت‌های وطنی مطابق به طلبات معماری انجام دادند. خانه‌های استقامتی موافق به طلبات روز بنیاد گردیده. در بینای بلندشانه لیفت نیز نصب کرده شده است. در صحن بینای استقامتی میدانچه‌های بازی برای کودکان، توقفگاه برای نقلیات ساخته شده. اطراف انشاءات سبز و خرم گردانده شده است. سالهای آخر با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در برابر شخصان نیازمند، متخصصان ساحه‌های گوناگون با منزل استقامتی تامین گردیده. با این وسیله شرایط اجتماعی شهروندان باز هم بهتر می‌گردد. کم بود عزم جوانمردی در این دنیای پیر، کم بود عزم جوانمردی در این دنیای پیر. هر کسی دستی ما بگیرد ای خدا دستش بگیر. ما کارمندان ساحه تندرستی علاوه خصوص متخصصان جوان دستگیری و غمخوری‌های پیوسته بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را هر لحظه احساس میکنیم و امروز خرسندی من دوچند است که زیرا در قطار 45 نفر کارمندان ساحه اجتماعی من نیز همچون متخصص جوان با اقدام بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان صاحب خانه استقامتی گردیدم. ما امروز جوانان شکرگزاری از پیشوای معظم ملت میکنیم که پیوسته ما را دستگیری میکنند، چی در ساحه علم، چی در ساحه معارف و چی در ساحه تندرستی که یکی از اندیکاتورهای اساسی سطح اجتماعی هر یک مملکت را نشان میدهد که پیوسته تحت غمخواری پیشوای معظم ملت قرار دارد. امروز با منزل استقامتی تامین نمودن و دستگیری نمودن کادرهای جوان دلیل این گفته هاست. البته در جواباً با این چنین غمخواری های پدرانه که آن کس نسبت هر یکی ما میکنند، ما وعده میدهیم که به خلق و ملت عزیز خود صافتلانه خدمت مینماییم. در اساس دستور سپرش پرزیدنت مملکت در ولایت سوخت، متخصصان جوان مرحله به مرحله با منزل استقامتی تامین می‌گردند. همین طور طبق نقشه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در شهر و ناحیه‌ها بیناهای بلندشانه بنیاد گردیده. کارمندان ساحه‌های مختلف که به منزل زیست احتیاج دارند با خانه‌های استقامتی تامین می‌شوند. اولین خط کننده مکتب پرزیدنتی میباشم، با مدال نقره ختم کرده. بعدا به طور رایگان به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان داخل شده، گیرنده استیپندی پرزیدنتی بودم و با دیپلم اعلی ختم نمودم. عین حال باشد در بیمارخانه کلینیکی شهری رقم 1 شهر خوجند همچون طبیب جراح فعالیت میبرم. امروز نیز یکی از روزهای خرسندی آور است که از جانب پیشوای معظم ملت برای ما کارمندان جوان ساحه تندرستی خانه استقامتی تحفه کرده شده است. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به نقش و مقام آموزگار تاکید نمودند که آینده مملکت از فعالیت آموزگار و رشد علم و معارف وابستگی زیاد دارد. امروز که به من از جانب سرور دولت کلید خانه نوبنیاد هدیه گردید به نهایت سپاسگزارم، زیرا که نسبت خانه استقامتی با اهل عائله‌ام تنقیصی می‌کشیدم. با دستگیری جناب عالی یکی از معماهای عائله من حل گردید. امروز باعث افتخار است که با تشبث شخصا پیشوای معظم ملت برای اهل هنر، آموزگاران، طبیبان خانه را تحفه کردن. این باعث افتخار است و ما شب و روز شکرانه از آن میکنیم که تاجیکستان ما آباد است و زبان شاعر گفتنی هستم که شکرانه گویم امن و امان را، شکرانه گویم دور و زمان را، این آب و خاکی بهتر ز جان را،
این سرزمین جنت مکان را. بیشنه فلکان وطن گل افشان گشت است بالا به وطن قیمت انسان گشته است با جهد و تلاشی پیشوای ملت مانندی بیش تاجیکستان گشته است. امروز برای من دو ارمغان بزرگ فراهم شد. ارمغان اول دیدار مبارک پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان است. ارمغان ثانی منزلی که برایم اهدا شد فال فرخنده میدانم برای خود، زیرا از دست پیشوای معظم ملت، از دست نفری که برای کل تاجیکان عالم و برای وطن خودشان عظیمترین جایزند، من این تحفه را دریافت کردم و باری دیگر برایم فرهنگ دوستی و معارف پروری و انسانگرایی و آدم نوازی سرور کشورمان بازنما شد. من تمنا می کنم که تاجیکستان ما سرمنزل و آشیان مبارکی یکایکی ما و شما باشد. در اساس سیاست بنیادکارانه حکومت مملکت در شفت بینای نوشانه چایخانه ملی با صنعت بلند معماری ساخته شده است. چایخانه تیمور ملیک با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت بنیاد گردیده در آن مرکز هنرمندی، سرتراشخانه و دیگر نقطه‌های خدمت‌رسانی برای باشندگان محله هشتم شهر خوجان تشکیل شده است. در شفت بینای نوشانه استقامتی لایحه بنیاد 3 بینای بلندآشانه و مکتب نو اینواسیونی معرفی کرده شد. با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان معلومات دادند که بیناهای بلندآشانه اجتماعی و مکتب نو با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجان ساخته می شود. انشاءات از تخانه 4 آشانه و خوابگاه عبارت بوده برای 640 نفر خواننده در یک بست پیش بینی می شود. در یک بینای بسیار آشانه و 2 بینای بلندآشانه در عموم 280 منزل استقامتی جا داده می شود که در نتیجه 280 نفر کارمندان ساحه‌های اجتماعی به منزل زیست دسترسی پیدا می کنند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که بیناهای بسیار آشانه و بینای نوی مکتب اینواسیونی را مطابق به طلبات زمان معاصر و جوابگو به معیارهای بین‌المللی بنیاد نمایند. در اساس هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان هر بنا انشاءاتی که ساخته به استفاده داده میشد باید به معیار و طلبات معماری و شهرسازی موافق باشند. ما لایحه‌کشان باید هنگام کارهای لایحه‌کشی تمام طلبات جاری را به نوبت گیریم. از طرف کارخانه لایحه‌کشی ما در این موضوع لایحه بینای استقامتی اجتماعی و چایخانه ملی تیمور ملیک تهیه کرده شده است که از جانب پیشوای ملت افتتاح گردیده به استفاده داده شد. در آینده نزدیک با دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در اینجا بناهای استقامتی اجتماعی بسیار آشیانه و بلند آشیانه دارای زیاده از 280 حجره و مکتب اینواسیونی برای 640 نفر خواننده در یک بست با تمام شرط و شرایط و جوابگو به استانداردهای بین‌المللی ساخته به استفاده داده می شود. در همین جا پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان با 100 نفر یتیمان کل که همیشه از توجه و غمخوری حکومت مملکت برخوردار هستند ملاقات نمودند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی وابسته به دستگیری توجه و غمخوری نسبت یتیمان و طبقه های نیازمند جامعه اندیشه‌رانی نموده اظهار داشتند که دولت و حکومت سرپرستی یتیمان خود را به ذمه خود گرفته است. گفته شد که کودکان و نورسان باید خود را یتیم حس نکنند، زیرا تا به حیات مستقلانه قدم گذاشتنشان از غمخوری حکومت مملکت برخوردار می‌گردند. محترم جناب عالی، پدری غمخوار و مهربان ما
چون انانه ضمن هر یک سفری کاریشان به شهری باستانی خوجند نخست از حال و احوال ما یتیمان با خبر می‌گردند که این ما را خیلی ممنون و مسرور می‌گرداند. ما سربلند از آنیم که تحت راهبری جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان حکومت مملکت همیشه به قشرهای نیازمند جامعه به خصوص یتیمان توجهی همه‌جانبه روانه می‌سازد. دولت و حکومت تاجیکستان سرپرستی ما یتیمان را به دوش خود گرفته است و تا به حیات مستقلانه قدم نهادنمان برای تعلیم و تربیه و به کمال رسیدنمان تمام شرایط‌های ضروری را مهیا ساختند. در این روز به 100 نفر یتیمان کل از شهرهای خوجند بوستون، ناحیه‌های سپیتامن و ظفرآباد، اینچنین مکتب اینترنتی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد تحفه‌های سرور دولت محترم امام علی رحمان تقدیم گردید. این تحفه‌ها از مبلغ‌های پولی، مجموعه لباس مکتبی و لوازمات خانش عبارت بوده باعث خوشحالی و سرفرازی 100 نفر یتیم کل گردید. من به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان منتداری خود را برای بچگی آسوده و خوشبختانه بیان میکنم. در آینده میخواهم صاحبکار شوم و به وطن خود خدمت نمایم. ضمن صحبت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با کودکان و نورسان معلوم گردید که 4 نفر آنها در آزمون‌های جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است و تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان شدند. ما یتیمان هرگز خود را راه افتاده حس نمی‌کنیم، زیرا مهر و محبت صمیمی شما دل شکسته ما را پیوند می‌نماید. جواباً به همه غمخوری‌های دولت و حکومت من وعده می‌دهم که مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده در آینده طبیب شده به حلق و وطن خود صادقانه خدمت نمایم. عرض و سپاس بی‌پایانی خود را اولاً به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم. جواباً به همه این غمخوری‌های پیشوای معظم ملت و دولت و حکومت وعده می‌دهیم که مؤثر و با بهای خوب و اعلی ختم نموده آینده نامبردار کشوری خویش می‌گردیم. از آن سرفرازیم که پیشوای معظم ملت مرا برابر فرزندشان دوست می‌دارند، پرستاری می‌نمایند و از زندگی روند خوانشمان پیوسته آگاهند. جواباً به این گونه غمخوری‌های پیشوای معظم ملت ما وعده می‌دهیم که مکتب را با بهاهای خوب و اعلی سربلندانه ختم نموده وارث ارزنده سینا شویم. در هر سفر کاری خود پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با کودکان یتیم از عائله‌های نیازمند ملاقات و صحبت نموده از شرایط زیست روند تحصیلشان همیشه باخبر می‌گردند. چون این تشبث انسان دوستانه سرور دولت که همچون انانه ادامه می‌یابد باعث خوشحالی و سرفرازی کودکان گردیده است. کودکان و نورسان برای توجه و غمخوری به پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان منتداری بیان نموده وعده دادند که در آینده همچون متخصصان ورزیده به وایه میرسند و به خلق و وطن خود خدمت میکنند. شکر آباد، شکر خاکت، شکر شام و شکر صبح عطرناکت، تاجیکستانی عزیزم، مادر جانی عزیزم، مادر جان عزیزم. имрӯзҳо ярмаркаҳои мактабӣ дар 4 ноҳияи пойтахт ба роҳ монда шуда то оғози соли нави хониш фаъолият менамоянд. бояд гуфт ки корхонаю коргоҳҳои дузандагии мамлакат духти либоси мактабиро дар асоси талаботи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ки аз ҷониби вазорати маориф ва илм таҳия шудааст ба роҳ монданд. идомаи мавзӯъ дар сюжети навбатӣ. аз ибтидои моҳи августи соли равон бо мақсади дар сатҳи зарурӣ истиқбол гирифтани соли нави таҳсили 2022-2023 дар 4 ноҳияи шаҳри душанбе ярмаркаҳои мактабӣ таъсис дода шудааст. сабаби ташкил гардидани чунин ярмаркаҳо бо сару либоси мактабӣ ва лавозимоти хониш таъмин намудани хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ маҳсуб меёбад. бояд қайд намуд ки дар ноҳияи шоҳмансури пойтахт дар назди маркази савдои ховарон чунин ярмарка ташкил шудааст ки аз
зон ҳамарӯза сокинон маводи барояшон заруриро харидорӣ менамоянд. айни ҳол дар ин ярмарка 7 нуқтаи савдо амал карда, дар он молу маҳсулоти мактабӣ ва лавозимоти хониш бо нархҳои дастрас пешниҳоди мизоҷон гардонида шудааст. барои ҳамин ярмаркаи то мактаби теорӣ хуб дида истодааст. мувофиқ қарори раиси шаҳри Душанбе, албатта ҳамаи бозор аст, ҳамчун дар бозори мо сар кӯшиш метем ки ҳамаи либосҳои кӯда ба нархи арзон ба мизоҷонҳо дастрас шаванд. мавриди тазаккур аст ки ярмаркаи мактабӣ дар маркази савдои ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе то охири моҳи август амал карда хоҳишмандон метавонанд аз соати 8 пагоҳи рӯзӣ то соати 17 сару либоси мактабӣ ва лавозимоти хонишро харидорӣ намоянд. нархҳои маҳсулот нисбат ба дигар марказҳои савдои хусусӣ 15-20% арзон буда, сифати онҳо низ тибқи талаботи замони муосир мебошад. аксари молу маҳсулот истеҳсоли корхонаи коргоҳҳои шаҳри Душанбе ва дигар корхонаҳои шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ мебошанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55-уми шаҳри Душанбе дар даврони соҳиби истиқлолӣ бунёд ёфтааст. муассиса бо тарҳи нави замонавӣ сохта шуда, барои донишандӯзии хонандагон шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. ҳамзамон муҳассилини таълимгоҳ мавсими хониши солҳои 2021 ва 2022-ро ба таври назаррас ҷамъбаст карданд. айни ҳол дар муассисаи мазкур корҳои таъмири ҷорӣ ба итмом расида, дар интизори қабули хонандагон ба соли нави хониш аст. фарзона Сафарова ва Бовар Аюбӣ иттилоъ медиҳанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55-уми ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе аз шумораи муассисаҳоест ки пурра ба соли нави хониш омода мебошад. таълимгоҳи мазкур дорои зиёда аз 63 синфхона, 2 озмоишгоҳ барои фанҳои физика, химия, 4 синфхонаи компютерӣ, 1 адад китобхонаи электронӣ, 4 адад синфхонаи лингафонӣ бо фарогирии 3020 хонанда мебошад. тавре мушоҳида гардид, синфхонаҳои таълимгоҳ аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда бо лавозимоти зарурӣ барои хониш ва бо шиёру овезаҳои фаниву иттилоотӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. ҳамзамон дар муассиса толори фарҳангӣ барои гузаронидани чорабиниҳои фарҳангӣ фаъолият мекунад. тибқи иттилои масъулин, барои таъмин намудани хонандагон бо китобҳои дарсӣ аз ҷониби Вазорати Маориф ва Илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миқдори зарурӣ китобҳои дарсӣ дастрас гардидааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе барои соли таҳсилӣ 2022-23 пурра омода ҳастанд. ҳамаи синфхонаҳои таълимӣ барои соли таҳсил пурра аз таъмир бароварда шуда ҳастанд. айни ҳол дар муассиса 7 синфхонае ки барои синфи 1 омода ҳастанд, дар он хонандагон машғулиятҳо гузаронида истодаанд. бинобар иттилоъ, муассиса омода аст ки хонандагонро дар синфхонаҳои барҳаво истиқбол гиранд. дар соли таҳсили 2022-2023 7 синфхона барои хонандагони синфи якум омода гардидааст ва бо ашёҳои зарурӣ муҷаҳҳазонида шудааст. бояд қайд намуд ки нақшаи дарсҳои хонандагон низ муайян гардида, аз рӯи он хонандагон дар соли нави таҳсил ба таълим фаро гирифта мешаванд. омӯзгорон низ дар навбати худ бо таъби болида омодаанд ки хонандагонро пешвоз гирифта дар роҳияи худшиносию худогоҳӣ ва арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ тарбият намоянд, то дар оянда насли бо маърифати ватан барои пешрафти ҷомеа саҳми босазое гузоранд. тавре маълум аст, ҳамасола бо мақсади дарёфти хонандагоне ки рафтори намунавию хониши хубу аъло дошта дар корҳои ҷамъиятиву мактабӣ ва берун аз синфи фаъолона ширкат меварзанд, озмуни гирандаи идрори президентӣ роҳандозӣ мегардад. аз баргузории озмуни мазкур дар шаҳри Хору ҳамкоронамон гузориш омода карданд. дар маросими интихоби беҳтарин хонанда муовини раиси шаҳри Хорух Зуризода Носир Мурод сухан намуда қайд дошт ки дар тамоми давру замон илму дониш қадру манзалати бузурге дошт ва имрӯз дар давлати ҷавони пур аз дастовардҳои азими давлати тоҷикон мушоҳида менамоем ки илму дониш дорои мавқеи устувор ва мақоми воло мебошад. дониш ганҷи безаволест ки инсонро ба фатҳи кайҳон раҳнамун месозад ва бе ҳеҷ шаке дониш нерӯи бузурги маънавӣ буда сарвати адонашаванда ва дар лаҳзаҳои ҳассосу мураккаб чун ҷавшане мебошад
ки аз талотум ва бадиҳои рӯзгори инсонро ҳимоя менамояд. муовини раиси шаҳри хоруқ афзуд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон борҳо таъкид намуданд ки баланд бардоштани соҳаи маориф ва мақоми омӯзгор дар навбати аввал аз он ҷиҳат муҳим арзёбӣ намуда зикр намуд ки аҳли маориф дар рушди нерӯи инсонӣ саҳми бевосита дошта яке аз қувваҳои пешбаранда ва фаъоли ҷомеаи имрӯза ба шумор меравад ва пешрафти тамоми ҳаёти ҷомеа ва давлат ба сатҳи маориф вобастагӣ мустақим дорад. ҳамчунин қайд дошт ки таи чанд соли охир соҳаи маориф дар шаҳри хоруқ басо пешрафта ва хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри хоруқ дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуравӣ сазовори ҷойҳои арзанда гардиданд. имсол аз 102 ғолиби озмунҳои фанӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ 61 нафар толибилм аз шумораи муассилини макотиби шаҳри хоруқ ҳастанд ки 60% ин дастовардро ташкил медиҳанд. айни замон дар ҳудуди шаҳри хоруқ 15 муассисаҳои таълимӣ арзӣ вуҷуд мекунанд ки дар он беш аз 6000 хонанда таҳсили илм намуда дар ин озмун хонандагон аз синфи 8 то 11 иштирок хоҳанд намуд. дар озмуни имсола зиёда аз 30 нафар беҳтарин хонандагон иштирок варзида аз онҳо 11 нафар барои дарёфт намудани гирандаи идрори президентӣ муайян мекарданд. ҳамасолати қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озмуни идрори президенти ҷумҳурии тоҷикистон гузаронида мешавад. мақсади асосии ин озмун аз он иборат аст ки мо хонандагон сатҳи дониши худро санҷем ва ҳамаи илмҳои замонро аз худ намоем ва ҳамаи ин аз меҳрубониҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад ва ман фақиру ва самина яке аз иштироккунандагони ин озмун мебошам ва мақсади асосии иштироки ман дар ин озмун аз он иборат аст ки то дониши худро санҷам ва ҳатман ғолибиятро ба даст биёрам. иттилоъ дода шуд ки дар соли таҳсили 2022-2023 теъдоди гирандагони стипендияи президентӣ аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри хоруқ ва ноҳияҳои вилоят ба 81 нафар расидааст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат нисбати насли наврасиёт буда дар ин росто соҳаи маориф низ ба пешравиҳои азиме ноил хоҳад гардид. Дуввумин медали тиллои чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон дар таърихи варзиши тоҷик сабт гардид. Унвони қаҳрамонии ҷаҳонро варзишгари ҷавони мо Нуралӣ Эмомалӣ ба даст овард. ёдовар мешавем ки аввалин унвони чемпиони ҷаҳон ба Сомон Маҳмадбеков мутааллиқ аст. гузориш дар ин раванд. дар шаҳри Гуякили, Эквадор, чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон ҷараён дорад. дар рӯзи нахустини рақобатҳо дар вазни 66 килограмм Тоҷикистонро Эмомалӣ Нуралӣ муаррифӣ карда, сазовори нишони тиллои мусобиқа гардид. Эмомалӣ Нуралӣ дар даври якум бо варзишгари Италия Валерио Акколи нерӯсанҷӣ кард. дар дақиқаи дуюми рақобат Эмомалӣ бо иҷрои зидди ҳамла тавонист аз ҳарифаш имтиёзи вазарӣ ситонад. дар идомаи нерӯсанҷӣ ин паҳлавони умедбахши ҷавони тоҷик на танҳо бартарии худро нигоҳ дошт, балки бори дуюм ҳарифашро ба замин хобонида бо ба даст овардани ипон роҳи худро ҷониби марҳилаи дуюми чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон ҳамвор кард. дар даври дуюми чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон Эмомалӣ Нуралӣ муқобили ҷудокори фаронсавӣ Максим Монданга қарор гирифт. ин навбат ҳам Эмомалӣ Нуралӣ бо истифода аз зидди усул касби вазарӣ кард ва то охир ин бартарияти худро нигоҳ дошта тавонист ки бар ҳарифи фаронсавиаш низ ғалаба ба даст биёрад. дар даври чорякниҳоӣ рақиби паҳлавони ҷавони Тоҷикистон намояндаи Туркия Муҳаммад Демирелло буд ва рақобати ин ду варзишгар низ ҷолибу диданӣ ҷараён гирифта Эмомалӣ Нуралӣ тавонист бар ҳарифаш бо як усули зебо ғалаба ба даст биёрад ва ба даври нимниҳоии чемпионати ҷаҳон роҳ ёбад. дар даври нимниҳоӣ ин паҳлавони умедбахши тоҷик бо намояндаи Молдова Изворяну Раду рақобат намуд. Эмомалӣ Нуралӣ дар оғози рақобат бо истифода аз усули деаши барай аз ҳариф имтиёзи вазарӣ ситонид ва дар идомаи рақобат аз лиҳози тактикӣ низ варзишгари тоҷик беҳтар ҳаракат намуда ва ҳамин буд ки намояндаи Молдова бо сабаби гирифтани 3 танбеҳ аз майдон хориҷ шуд. бо ҳамин бори аввал варзишгари умедбахши тоҷик ба рақобатҳои ниҳоии чемпионати ҷаҳон роҳ ёфт. дар рақобати асосӣ барои дарёфти унвони қаҳрамонӣ паҳлавони умедбахшу ҷавони тоҷик Эмомалӣ Нуралӣ бо ҷудокори ҳамсоякишварамон Ӯзбекистон ки қаҳрамони феълии Осиё байни ҷавонон аст Азизбек Ортиқов
зурубозу санҷид. варзишгарон барои ба даст овардани нишони тилло рақобати шадид анҷом доданд. ниҳоятан 10 сония мондан то анҷоми рақобат Эмомалии Нуралӣ бо як иҷрои усули зебо ва саривақтӣ ва зари ба даст овард ва дар идомаи рақобат дар бахши кор дар замин рақибашро дар ҳолати осиякоми нигоҳ дошт ва ин ғалабаи муҳиму тарихии худро ба даст овард. ёдовар мешавем ки баъд аз Сомон Маҳмадбеков Эмомалии Нуралӣ дуюмин паҳлавони ҷавони тоҷик аст ки ба дарёфти унвони қаҳрамонӣ ва нишони зарини тилло даст меёбад. ҳаминак дар рақобатҳои вазни 66 килограмм Эмомалии Нуралӣ аз Тоҷикистон қаҳрамони ҷаҳон гардид. Ортиқов Азизбек аз Ӯзбекистон барандаи нишони нуқра шуд. зинаҳои сеюми ифтихориро Демирел Муҳаммад аз Туркия ва Браво Бланко Кими аз Куба ба даст овард. ёдовар мешавем ки Эмомалии Нуралӣ дар баробари ба даст овардани нишони тилло ҳамзамон соҳиби 700 имтиёз ва ҷоизапулӣ дар ҳаҷми $2000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико низ гардид. бинандагони азиз, бо пешниҳоди ин матлаб барномаи иттилоотии хабар ба анҷом расид. дигар барномаҳои ҷолибу диданиро метавонед аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tj дастрас намоед.